Evening Ucho Hobum. Ishi ani shakari. Ahamada ay ani tilef marugni shakari. Ani subada ay pera shemoda chinda shapi sakari. Aroibada ay fruda hoga joidi ishi shakari. Ay ahamba pera tambiba baja maisha martisingu hanna tagacha. ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯔꯔ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯅꯥꯗꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯌꯨꯛ ꯉꯟꯇꯥ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯄꯨꯡ 5:52 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨꯅ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯃꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯙꯥꯀꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯣꯖꯤꯡ ꯁꯦꯔꯤꯃꯣꯅꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯒꯠꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯚꯥꯅꯨꯋꯥꯁꯇꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅ ꯎꯁꯣ ꯀꯧꯏ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯥꯎꯕꯝ ꯎꯁꯣ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯦꯅꯥ ꯈꯣꯡꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯕꯤꯁꯤ Taragi vitinna timlagle ngashi koro numita pathok jariva thoram she hobnagina loibu fa Tikna pitava kaidava bibiu Temun bagi mabuni Mabuagi abrukam Anna 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 Ne kurum jarida
karena tapi keren nah buat kena maguamkan itu tapi gimana kayak punya satu jaga ini vaksin baru karena bila bahaya na kamu perlu itu ya saya vaksin deh Primeiro, dari saya juga. Ada si mereka berpikir bahwa menjadi juga bertindak dengan nama nama sekarang. Benar-benar atau seperti apa diri bahwa dalam segi sangat bermakna pada esensinya. Dan kami juga jelas berkaitan dengan apa ada sih apa yang kerja. Kasih nanti biologi jadi mana harfi kalau sudah ya kira-kira biologi yang tahu masih sampai masih yang harus jadi karena sehingga mana harfi sudah paham benar yang masih orang atau orang jadi yang tak itu biologi dalam yang teknologi di dalam yang lagi maksimal langsung jadi sudah sharing kalau itu namanya kita jadi kalau diskusi itu nanti sharing dengan Pak Nasi Bangladesh Biologi Nasional Ibu Kobita Pasuk kita beri Ibu Berseri Jangan Luar Jadi Pamjava Saat itu Pamjava Shubina Mana Pasuk Kasih Luar mulai ini hanya partisnya Tiuna Harultiu elambang milakanto jadi elambang milakanto di kopi elambang milakanto di mana wani ini Harultiu elambang milakanto se अपने बांग्लादेश का 1979 का साहित्य संसद की Canada Partunda Bangladesh Talaki Ikabishi Visi PMC Balance Student Oina Chapter Student Dia Pegi Bangladesh Ki Maitei Shortco Pegi Manipuri Maitei Puri Adhik Kobita Adhik Sheregi Pegi Oiba Ono Baik boleh, lebih boleh, macam bila kita sedang cuba sesuatu ni, aduhnya ini di pasuk tadi pasuk tu bersih cuma ni Tiuna Harultiu, lecing guna adiada paituna, nushit guna mabham shintuna, ucik guna maniutamna, braja guna akan berthamoina. Nonglay guna adhubat kontrata nong khang guna akan berlutut Tiuna Harultiu Kokthar tu thadat tu samaj ki pal tantiba amamba tukat chakai thadat lu dharma ki uhilang artha yadama kunchi ki kata tugai shegai karinata ki garu apat pa tukat chaba kunama Tiuna Harultiu Thakta khada maike mari makta anuba phajaba achumba manghalnu athiba kunama samaj ashibu kushillaba thamoi ashibu manghalaba
wakal kasi pusyaran na nalagin liba. Tiyo na halon tiyo. Ano ba siya itaginabi? Siya po kapuno utak na nalaitana. Ano ba syuda, ano ba jagoyda, ano ba waringda, ano ba shayenda. Pangalawa kay mo mukti, mutadro siya ito'y amal balabi. Tiyo na halon tiyo. Jat ka mukigan ba bukninda? Lensyalo chawkra ba tugay ba thalatlu? Bukningi asok ba punama, kanadra ba asya punama, madalla ba wakal punama, kung shigi kung jatki kung hilang punama. Tiyo na halal tiyo. Tiyo he biplobitol. Hangu, ako'y siya shalinatagi mukti. Tawagada ba anak pa bolidan? Mangal gadabani ishagi ko'y jabatiba. Kunshigi ajun balambeda, chakshilu, nahalu. Tiyo nahalu tiyo. Shanggadabani ano ba ishe? Nilhanggadabani prithiyashi, nahalu gi thamoy gi shukandaba ishe na. Nokhanggadabani war ba jagat ashi. Nilhanggadabani nahalu gi athoba shida, athoba Shiva Kanva Kunshi Jagol. Tiyo na halol tiyo. Tigadabani Shuklabaw Mangda, Pigadabani Panglabaw Chagarda, Lukgadabani, Chengadabani, Pagadabani, Kadatgadabani, Shakaygadabani. Pura-pura ko na, ano ba Kunshi, ano ba Asha, ano ba Bigin. Puno kong talented. Jadi, kita sedang menghadapi sebagai masyarakat yang mengambil kita. Maka gaya yang mengambil bahaya kalau kemudian bahaya dalam kontrol dan masjid dengan direktur Bangladesh Bank itu menghadapi bahaya itu melihat bahaya kita dan bahaya sendiri. Maksudnya akhirnya hal itu pemutaran kontrol dan masjid menjadi Food and Agricultural Organization Bangladesh का प्रोजेक्ट करना agricultural trade system assessment अदुकी प्रोजेक्ट का policy note specialist करना आप की तो मेरी करना चाहता जानना चाहता हूँ क्या होगा कौन सी को करना मैं आना उनका तो बात को भी करना मांगता हूँ email जाओ PowerPoint presentation अमूल आगे हम लेकर वाला वहीं तरह मैं आगे फोकस करूँगा program sila sa pagpunta na inherited article pero tadi mana parang ini di forum da pasti boleh forum dari jadi forum da kita forum da pasti mesti forum di mana Sandra Thadala Sabariski wasal Thadala so ini hari ini kita pakai sih yang share tahu di karena sih dan berarti ini juga
30 November 2016 ISTB का discussion हुआ है discussion और अभी इंटरव्यू से निकल चुका है उनको कहता है नाटी क्वेश्चन में 30 November 2016 ISTB की discussion और program था कांग्रेस की एक घटना करीब औरगली लंदन शिदा मशागी ना नाकों नंबरी हाइवरी मता मीडियम चीज़ तरह Shamlatna Harabada Shantamalema swiftly. Sanolema Amadi Maistan Rajashri pragmatic Wamachan Haruku, Lupari Formation. Luna Bangladeshi Amadi Bangladesh India Shokar Ramde Pangiver. Shatantiam Kavi Shatantiam Nikubi. Mana Lokalapa Yam engaged with Madame she addressed over that. Makhoi anigi maithom anida tension ki mami taari du laga mitei noina shodan kamaidaba pohai sarkari system ka bari nakshin babu di helali khaibu sarkari shenthunda margata lepang namba nan shaitona yani tinggal nambani amashun yatun koigani haibu shekhan ngai देशमदी मालूमी होगा मार्केट तरी एडवर्टाइजमेंट मतलब नाइजरी ऑन ग्राम फीबरी वाले मशागी इन्वेस्टमेंट की बता नहीं बनते सरकार तरी पैसाना इना बनी आमदनी कशी पिक्चर मालूम शु शेड्यूल दा मशी अचूबा पॉलिसी होगा फिर Global Madami, Mashidron, Menard, Kings, the Frederick von over Machiwani, Commander, William Tradition Master. Kings, Shogar, the Shenban, Shogari, Shen over Palmer, the higher commander, Fiscola, the entrepreneur, Mashana, Putin, Shinman Marsh. Yana, the creative. Both की मदाशी क्रिएटिव इकोनॉमी का तुम चलना लिखता नहीं है पर वो ना है यूनाइटेड किंगडम की क्रिएटिव इकोनॉमी टास्क फोर्स हमारी मैनिफेस्टो फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी चाइना खाबिया सिंगापुर इंडोनेशिया हमारी ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्शन मदाशी का मिला है अयना हंड्रेड मदद के लिए यूनिवर्सिटी का हमारी एक कांग्रेस की होगा इंडोनेशिया की मार्केट पंद्रह चुके गए वहाँ का मिनिस्ट्री हम पार्टी के इंडोनेशिया की क्रिएटिव इकोनॉमिक जोन होगा जोन का लिखते तो आपको भी देवान माने नहीं माने डिफरेंट मापान बिना आगे से तो भी शुमाता बहुत शुमाता क्रिएटिव इकोनॉमिक जोन में छह वाला हमारा का इना आर्टी होगा वो ग्लोबल चेंज करना कोई मतलब करना की मनाशी infrastructure shangapa amadi market design tagi hona achugo matanga shortagi pushing chukutani mathutai allo alaiba video tagi yengabada Bangladesh creative artists shina riba crisis ye demand crisis matami abarondara hodok namba demand shifter nambagi magun chenba product supply later wala shu karuni inaki matang Manan inaki matamina common property की कोई mahushan tadi benar problem kerana adun layer inaki शायद कोई definition शु matam shida shingan nebo chani barangni di समास्ता चलने का जिसकी ISTB program शु लगभग किबा inaki definition तो वाली की कुछ तरी Halopa Namriba Yam Akuba Vigemi Habitai. Having the extreme nice stuff in this culture and Obushi to be Matamishi. Hiramana Makogi Waronshinda, Shaitozon, Shidin Matanshi, Matanga, and Logiba, and then Shiki Aruba, Midiaki, Tilbu, Nakam number, Midian Yakti. Matami Shanti, I gave a Yellow, Dana, Pamalishe, and Parental Kodibuna. Ama adumna adum baboy baboyna
सरकार की बाजेट की मनूं चन्ना शेंथुं सब्सिडी पीबगी मतांगनी इनाम के बड़ी लेना ओथो की मोनोलॉजी दुपातना फेसबुक तो ओले लाइव जाम तावतना ये बदल नती जिने इसका कनाशन पर मगर शक शिक्षित लोग मायना आते शिक्षित माने ने मोने पर शिगा जे थाल शिक्षि हेलुशी मार्केट जो अपनी बाजार से बांग्लादेश के बाजार में तो आले बोले शी मार्केट से ना मोना जाते environment की ओगा project की cost benefit शेंचन में दिखाना मेरा को अंदर financial मोमेंट ना मधुले का नाम दबगुम मुनाई वाला मोमेंट social value हाइडमा सुता बगुम अकोई नाहरों में शुरू इशारे लोन शिदी लगा नाकी वाला कभी अमदी कांडवा अमदी शेंचन माइले अनिमक की बगुम वाला शक्तम को थंबीनवा अथोमी अमरंदा इबुक अमदी इबुक अमफोंबा फेसबुक की पेज में शेयर बजा ब्लॉगिंग तौदरा करी अहें बकरोस चंगे चिमाना दगु शेयर बनगे माशा अमचु अपने हान की लेगा कोई निमन तो नगे हान ने नियान जन तौदरा को लेना तो ले ये प्रोग्राम की श्री माशा से अमनी प्रीमियर श्री उन्हें नंबर से कर दिया कि विषय में इलाज का आपकी इंफॉर्मेशन विषय में हम जिम्मेदार बा अशी गवर्नमेंट है किमान की वहाँ हायरार्की देश में दा शुरू की मतलब आर्टिकल मीना नाना जी बांग्ला दा फॉर्म बनाई ना 500 का सीधे दी और एवरेज था है हायरार्की और इधर ये वो फॉर्म बना 500 सीधे दी बांग्ला इसमें शुरू की है आर्टिकल में बगी ओपीएन पब्लिकेशन ले तो पेज जो तरे माने 1999 में लाए पासवर्ड से का तो अच्छी कोची का ऐसा सब हो जाएगा कोई बाकी के शुरू में का काउंटी पेज में फायर लो तो हम जा रहे हैं इधर ना मैं जो चीज और वे कुछ आया कि इधर में तो हुआ कल्चर ना की तुम जाओ तो कुछ लगा है तो वो तुम कोई बात है शरी एंटरप्रेन्योर ना लोकल का उदाहरण तुम ले कदवली तुम कोई विषय तो है मकसदी मेजर प्लेयर नहीं एंटरप्रेन्योर होना चाहिए तुम नहीं गेम शो की मतलब ना पंजाबी को मेजर प्लेयर से दूसरे गेम शो तो सारा कुछ में इसकी गेम से नहीं ना और प्लेयर ना कि बाकी सारी को चीज बोले आईएसटीडी प्रोग्राम तो शुरू किया था एक श्राम शू इन की कोई बा माइग्रेट एंटरप्रेन्योर में ताम से जाने डिक्शनरी और उसके करे क्रिटिकल ने राशि पर माइग्रेट नहीं एंटरप्रेन्योर ने है तो मतलब तो एकदम रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्टिव शांतनाशु एंटरप्रेन्योर नहीं सब्सिडी ओइना मरु सब्सिडी ओइना मरु ओइबा मरु ओइना तौबा हाइबु लंदन लाकदा बाबा रेकदा एंटरप्रेन्योर की फिबम दुदा खतम होना हाफिबा अमदी माशाकी माशाखान में वादनी सरकार की क्षेत्रना विमान सप्लाई मागे लोक दारबती मधु तुम कोयदा नतना मरुना शेंदु लोथोक न बदा हेन कोइना लोनर जाय मधुना पोथोक उथोकदी मगुन हिम माहन हिबदी मौम छले एनजीओ ना फान कल्चर तोबा लेपति बसे शेपांग थंग्रे हाना ना की शुरू हो जाएगा चावा कुंभल कुंभली कुंभले लेपति अगर हम दा अपना तारीगा लिबाशी इंस्टीट्यूशन और वना रूल्स ऑफ लॉ फिल्म लिंगदबना सरकार ना विवाद की शुरू किया हो प्रोजेक्ट की बरुवा थकोशिंदा कमीशन की वक्त योदुरी बशे मिचनदगी कांगत खाना टैक्स ओना तुमशिन बा पैसादगी शेंथुम ओना रिबा शेंदुदी शुरू कियानो प्रोजेक्ट खाना लोय पदा लेबी बशक्तम दुदा लिहोबी बशे हाइलाइट जिया मिचम शो हाइलाइट जिया मिचम शो खानरी बिनेदों principal agent moral hazard on the first selection heavily confirm hoba midu di khandidana confirm hoba ba confirm khandiba dai gani sai sarkar da konoshi shala ashi mai ta ni shi shi shomsha
vai chamar na internet já tem uma aqui não vai second semester vai vamos o que vai chamar chamar de objective entrepreneur छोकरका सोशल मॉडल ओइरगदि चांगदबदे हेन तुमबा अमसुं चनखनबदि याय प्रॉपर्टी असिने प्लेन तो रेडी गोरिल्ला की रेडी जस्ट स्लाइड में अदु नति काकाचन दिक्ति पार्ट्स सीवी पार्ट्स WhatsApp है ये WhatsApp था WhatsApp था ये शादी की है तर इम्पोर्टेंट कोड मतलब अजू दी दो शिश हां ओपन टू डायरेक्ट ओपन टू का स्क्रीन फुल स्क्रीन तो next channel next ini juga jangan sama kita menunjukkan ada siapa yang berbeda siapa lagi double elimination ada harus jadi kita ada semi bagi bagi siapa ada semi dan dia siapa sama dunia lagi we can make knowledge can internalize same have external relationship मिले पनि भन्न लागि सामने हाइबा सिनेमामा सिसि बनाइसकेको मिला लग्न हिँड्दा र अहिले भिडियो बनाउँदा यो फोन लाई अफिस मा त थमिँदै मुजिक गर्नु भिडियो लगाएर माग गरिसक्यो भने भिडियो लगाएर पनि कन्फिडेन्स सिम्बल अनेक कम्प्लेक्स देला सिम्बल इंटरनलाइज सेममा मैले अहिले कन बजारगा त्यो मार्क गरेर मुजिक अनेक छु देला सिबिसियो देला मलाई इंटरनलाइज एक्सटर्नलाइज मार्जिनलाइज देले itu bina kira-kira kalau rayu macam juga udah sama है तो बाहर जाकर ना चाइनीज खाई बिना itu बाहर से sama है jadi ini kalau industri ini mau ini para कि माटी क्वालिटी से अनेक महार हो रहा है हम अपने एग्जाम समझ रहे हैं एक्सटर्नल मार्केट समझ रहे हैं शिक्षण को ये तो मुझे सो आइना नेक्स्ट आइना शिक्षण में जो है कि कनेक्शन का लाइक वाले बच्चों का शिक्षण माइंड ना आरो विजिट हो जाए डिकंस्ट्रक्शन हो जाए अगर शिक्षण माइंड ना अपन नदी अंदर तो हमारी माने हम कुछ तो होगा माने तरह के कई मत तो है 운동은 한전당 시절에가 माने डायग्नोसिस का तो बता साइकोलॉजिकल जावे नॉर्मल का फिलोसॉफिकल मेडी फिलोसॉफी है इससे थेरेपी में से हालत करना माओ शिक्षा ऑब्जेक्टिव शिक्षा माना कि माइक्रो प्रोस्टॉमना हंसे स्लेमर ada sebenarnya di Iran di Jawa di Jurastro ada juga di mana aku buat ini maki energi dari ini basic government है autonomous market concept 시장가 디지털 비주얼이 이나라 디지털 마케팅 비 어느 밸류에 너무 약간 있었던 반에 많은 하이드 스레버들이 스카르시티는 이제 very within you where Mayan even when Mayan programming mana he who hides the monster should look at the he do it there. He himself became a monster. And if you gaze long into the abyss also gaze into you. Any monster ना तो monster ही कौन बजाए? इसे हर एक खड़े बांधा फेस है, जो फेस है का. और बाजार में है ये. और बाजार में आसान ना करता है नहीं कि जो बिस्तर. मैं तो लाइक monster फेस का monster है. तो abyss ना वो मार के हाने में जे और लोगों को जे वो होना है कुछ आपने तो शो कर तो लगी अभी बाकी ट्रीटमेंट में तो हाई मार्क कोई होता है कि है अवेयरनेस रखने के लिए हायर मेमोरी अभी शायद ना अपने सेल्फ में रियलाइज करना बिल्कुल और एक इशारे में हो हम शेयर करते हैं ऐसे मेंटल है हम जब देख तो नहीं आना रहेगा कोई सबसे कोई मेंटली तो कोई सामने तो मैं हरा और आसिला ना माना ये तो
ধরনের মোস্ট এক্সপেন্সিভ এবং এক্সক্লুসিভ কালচারাল প্রোডাকশন বলে যেখানে সেখানে আপনাকে 이거에 대한 준비를 보셔야 otherwise my chief is oriented like value are good for actually semi the rest of the action इससे सुपर हमारे के लोग ये तो कि power structure स्माइल power structure शुद्ध मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होते हम विभिन्न जगह स्टोरेज किया है so अच्छी कशा कुछ काम है अब भी इसे रशु हम अच्छी काम है इससे नॉलेज है कि अच्छी कैमरा ना तो बजाय बहुत लोग बता रहे हैं मैं एक तो शेयर वाला भी ना रहेंगे आपको बोला नहीं है कोई नहीं ज़्यादा ज़्यादा I think level should look certain or something so our structure was sensors typically to this small level produce an interior object subject to the object of the right so we reverse the case shape like we produce in certain knowledge about the visual more often launch them and actually any student ID digital archive exclusively by scholar about the Bengal village. Bengal village open the power is not an institute, nor a structure, nor a position. It is the name we give to the complex strategical situation in a particular study. However, actually, deliberation in communicative action, participants are oriented primarily to their own success. They pursue their individual goals under the condition that they can harmonize their plans of action. Actually, when we মানে ডায়লগটা আগামী খানে যে আসলে মনে রাখবেন মানে যে শিশি মানে আমাদের বিষয়টা আছে সো colonization of the live world strategy and the strategy festival become the tourism resource one but she go from methodology methodology structure the way reclaim the communicative action in the public sphere full time deliberate counter publishing the avoid should publishing so that create Manipuri citizen juries. Our jury machine that suppose I actually government juries machine suppose I have juries or our share and which are higher than you ask that I can you run the space. But can I be more of it? But I should like to like to come we have some culture title for the right. My have juries like deliberate democracy and resistance. Next. Friend laga sino psychological karonne apoy khale je catastrophe mane achieve karoge apoy haide na ro to ki mai to na apoy kai to wada habit so kar khana ko na but mai na apoy khale je bayan somoy bagi mane experience mane hoda mane moshi mane shoot mane bayan mane bole apoy mai boli diye na pura kene but adi to apoy pura so je mai bayan completeness na khali asli mai completeness diye मैं तो ना किसी का अपने ना मंग डिजायर वाला मैं करता हूँ लेकिन उनका मन बजाय जे फाइनल में तो भी होता है जे ट्रैवर्सिंग जो है ना सिर्फ मैं मोशी लाका टू लुया है मैं आपने फ्रेंडशिप डाउन है लाका स्टाइल में मैं मैथमेटिकल कर जाए लाका मिस्टर है सो अशी किसी मार्क की तारची अपनी हमें जब प्रस्तावना करते शिकार तहार शिंदे तो चार्जर लाइन पासपोर्ट है तो छोड़ो तो एक प्रोफेशनल है एरको पर शिक्षित की जो है the consensus is structured like this. It speaks the words of the desire, which is the desire of the others desire the other. So produce female series of a showing pregnant character. Secretly yearning for wholeness. Ulta mane emon dhoroner character হিসেবে যাইলে পরিস্থিতি পাবো মানে বেশি হয়ে গেল কথা বলে আর তুমি সম্পর্কে একটা ফিল করতে পারে সিরিজ করতে পারে বাকি আপনি যে ধরনের
making the psychological treatment of life. Next. The data conception about basically structured discourse. Structure there is nothing outside the text. There is no presence outside and inside the text. The text is the only phenomenon, the only event. So, awareness document the adaptation. On theology as part of on very high awareness liberty to Christian theology on theology matter. My understanding of all difference is deeper and marginalized of the difference media is supplement to recognize the but apna the construction of the so that Bangladeshi purity has only exists by endlessly different the Bangladeshi supplement. So apna ultimately world suppose every public speech and the media words and check kira mo bahasa bang channel the like name of channel mo error type the super techniques used to that have you identified. Next. Plus note smoke share even institutional so institute are the roots of the game of a society, and more formally are the humanly devised constraints that shapes the human interaction. But actually, in an interaction, any plan so institutions the rules of the game have to suppose এরকম করতে পারে যে আপনি মানে প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট প্রোডাক্ট কোঅপারেটিভ এমন ভাবে কেন করতে পারে বিল্ড করতে পারে যেটা কিনা ডিফেক্ট হয় কিন্তু সুন্দর ইনস্টিটিউশনাল মাইন্ডে কনস্টিটিউশনাল ডিফেক্ট মানে এমন ধরনের মানে স্ট্যাটাস করে মানে যে আদি দুর্গা কি গ্রোথ চেঞ্জ করে মানে সব স্কিল ইউজ করে সব স্কিল তাওয়াটি এমন ধরনের বলা যায় না যে মানে ইন্টারন্যাশনাল রেঞ্জে 50 বছর চন্দ্রা বার্গেন তো মানে তো বলতো একটা মানে সব স্কিল কেন না ইলাইনের না ফলাফল মানে নিয়ে আসতে পারে ওই টেকনিকগুলো আপনি ইউজ করতে সেটাই হচ্ছে টেকনিক মানে actually reconstructed because we were entrepreneurship dan pemikiran bahwa bagi project dan akan memandangnya tradisi. Maka sudah ini mengenai birokrasi jadi mengambil tempat di organisasi itu. Sekian bagaimana baik kalau membina bagaimana poin apa juga saudara saudara mengenai masalah itu aku ini ada konsen. Ako kada Manipuri Bureau Forum sila war na big spoke feel tawar actually kita Manipuri Bureau di paga বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি সভাপতি অবশ্য এই the chief guest deputy Sarvajan Shraddha S.C. Sinha, senior advocate, Supreme Court, Dhaka, Bangladesh. The diastole deputy respected bacteria, deputy Nobita Sinha, this is the card. Dalam berbagai dewa dari wajah terbuka, maksud jadi menuju inau menuju yang menuju untuk mensusun sistem power stem dan semua begitu. Maksud memakai lagi dua, jadi Dhaka lagi dua Dhaka seperti China sih, maksud iman itu sih, bukan for menjadi maksud itu jadi.
এইটি স্পেশালি বাংলাদেশ সমাজ কল্যাণ পরিষদ কি প্রোগ্রাম দরকার আগমনায় জিতেगी বৃহস্পতিবার বা 5 दिन ব্যাপী সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় কি ট্রেনিং প্রোগ্রাম এই সমিতি ইলেকশন অবশ্য বাংলাদেশ তার জায়গায় মামা রিটায়ার্ড এডিশনাল সেক্রেটারি অবশ্য এই সমিতি জায়গায় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিষয়ে সম্মানিত সচিব মহোদয় মায়ের মধ্য থেকে ফার্স্ট প্রাইজ জায়গায় পরিয়ে প্রকৃতি কম দিন share project ini, atau ini kata share project ya, karena jadi tema mana, jadi ini foto itu sudah jadi academic presentation itu jadi asli academic isu ini, ini jadi itu kita social activist itu high level ada jadi itu nama training itu cenderung tinggi high level, doctor yang begini लाइसेंस ले रजिस्ट्रेशन ले किंतु उधर सोशल एक्टिविस्ट है वो बेटर में को कोनो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की तो बिना सोशल एक्टिविस्ट आइन को कितनी ले जाए ये सोशल एक्टिविस्ट है जब ये जो डेवलपमेंट से करते हो तो जो ये का ठेका हुआ जब ये जी बांग्लादेश की मीटिंग में थोड़ी बार केंद्र से ये तक शेयर तो स्पेशली एक नंबर हलो जब कि विदेश लेवा ऑर्गेनाइजेशन में आपसे लीगल स्टेटस है कि जब कि सोशल एक्टिव रजिस्ट्रेशन लेवा और चार ऑर्गेनाइजेशन मदर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्राम तो सुधा जब कि लीगल स्टेटस ले तो उसकी फिल्ड में लीगल स्टेटस ले तो दी जब कि बांग्लादेश का पूरी प्रोग्राम में बात जाके का 51 तक gitu kan jadi seru jam jadi tu jam apa funding ni pro part organization ni macam jaga lah puri itu part jaga ini sahaja Bangladesh tu jaga member saya household ada di 55 ni kan jadi family je pada itu Bangladesh tu fast organization asyik jaga ini socialist rasmi jadi family ada kali pada itu tu jaga ini training tu jaga Karena ni समाज कल्याण मंत्रालय में करी सेवा जब भी किया है तो जब भी कहा सुधार दिया तो वो भी यही ना जैसे पुनी कल्याण परिषद में ना जैसे सोशल के होगा समाज सेवा ऑफिसर को जलाकर itu tuh iga kayak tadi kalau kiसी तो बोलना पड़ेगा ada application तो है jadi ini kan banyak fikir pikir angka itu berapa ini application तो और में itu betul kan mau अनुदान बागा है ये जब कि शुद्ध सु डिविजनल है का अगर बन जाए बागा है बता जब कि की एप्लीकेशन से क्यों जाते माने बात और पे ना है कि जब कि तो ओरिजिनल हो जब कि एक सबसे बड़ी बात है जब कि मालूम है कि स्पेशली जब कि प्रोग्राम तो विषय जब कि रिसोर्स कह जाता है इंटरनेट बनाते कि पालोगा का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज तो होता है करारा तो पाल नहीं होता है स्पेशली होगा जब कि मामला ये बुकेट संभालते कि फंडिंग में तो ऐसे भी नहीं पाए बट जे कॉम्पेटेटिव जो बात इना 50 you know how the memory lupa लाख रुपए प्राइस है ये जितने के ना manipulation of the तो ये तो मुसीबत है उनको वहाँ है स्टूडेंट की सोसाइटी में क्यों हुआ 2000 का lupa लाख भी तंग से तंग तो वही किसे कोविड-19 की ऐसी अचीवमेंट है लोग तो क्या जरूरी की अस्मत हम जरा के अभी मतलब का जरूरी की जे ऐसा हम जरूरी नहीं है मतलब जी से रिफॉर्म तो मतलब सीखा जब कि मार्जिनलाइज को रिपब्लिक की पोजीशन ही करी हुई है जब कि समतुल्य आदिवासी कॉपरेटिव हिल के आदिवासी कॉपरेटिव मोए करेहारी और ट्राइबल को टास्क है जब उपफर करनी मोए पार्वत्य जिला अहुंगी के तरसे मोए के बिगे को करते हैं मोए वॉइस के स्टोरी मोए के 5% आने 5% मोए भी ले गए हैं ना मोए टीचर से great most
probably 11 of moigi ko mai parotto jela porishod ni dobada moigi ni togen amar moigi kuta ko বাংলাদেশে যে 1% তো applicable না দেয় সমতলীয় আদিবাসী সহ আয় মন্ত্রিকা কাজা দেবাসী স্থিতিতে নমতে যাবে বিদেশি moigi ni একবার কিন্তু উপভাগে যাবে শুধু ওয়াই তাই যাবে তা জব বসে শিশু যাবে কি রাইট যাবে কি ইস্যু কি কেন যাবে কি সচেতন ওই দেখায় বসে এই হাইজেনিক আদুকি moigi সমতলীয় আদিবাসী না moigi কুন্না যাবে কি রাইট জিরো তো বদল যাবে জমি না বসে আসি থোদালে मतलब है जरी में हम अतुल अतुल का जब भी बंदा प्रोग्राम तो रखा जब भी मामा की हंचिंग ना ऑर्गेनाइजेशन थलो का तो रखा जब भी अंदर कॉन्फ्लिक्ट ले लिया से जी 2000 जुलाई 2024 की मतुंदा कुछ बहुत जब का ज्ञान था जब भी ले conflict से minimize तो रखा कमाया पैराल डेडलाइन और समांतर आवके चेकिंग में से आवकी minimize तो रखा कमाया कुछ लगा प्लेटफॉर्म पर शेयरिंग लगा जब से जातीय इंटरेस्टा लंबुना समक्ष सुविधा बाहर से की अपील नहीं हंचिका अतः तुंदा जब भी धागावासी मुनि पुरदा जब भी ये कदम बैक कर सके एजा एक लाख युवानी जब भी जुद्ध जातो है कि मैनेजर कम्युनिटी जाती धागावासी मुनि पुरदा शिंगी बतौर मदा प्लानिंग मिनिस्टर ना मन मानता जब भी धागावासी मुनि पुरदा हाईवे रहा मिस्टर ने निलुनी बैंक प्रोजेक्ट प्रपोजल पूरा का एक मतलब लाओ अतुवा हायर में भी क्या करना बिल्डिंग में डिजाइन तो लाओ है अतुवा इना एक ही फिलिक्स थी धागावासी मुनि पुरी की कोई को तो कोई बंदा दबे बंदों का अतुवी स्कोप तो सुधा मिनिस्टर है ऐसे एक जब लेना है तो इसको भी आप जाओ प्लानिंग मिनिस्टर का प्लानिंग कमीशन का डेप्यूटी सेक्रेटरी जब भी प्रपोजल है एनी कहता है प्रोजेक्ट प्रपोजल से कहते हैं प्रपोजल है ऐसी जिंदगी एपीए करवाती ना इसी वाला और कहते हैं मिनिस्ट्री का प्रपोजल गवर्नमेंट को कौन सा प्रपोजल है प्रोजेक्ट प्रपोजल जो सरासरी डेप्यूटी सेक्रेटरी प्रोजेक्ट और पूरे चलेगा साबित करेगा कौन सा एनी प्रोजेक्ट पास करेगा लगे जब भी उधर मतलब जब भी नोबोर्ड है कि नोबोर्ड जब तक 1 किलोमीटर पका रास्ता लेकिन जब भी नोबोर्ड है कि उत्तर भारत जब तक 1.1200 मीटर की कैंप से एलसीडी ना बाकी आगे गांव में ट्रेनिंग को शेड्यूल के तो हम चलेगा वहां पीले वहां तुम मुझे शॉर्टकट मेथड का प्रोजेक्ट प्रपोजल से पास करेगा कैसा तो बोले पास तो ना वही इसको कोई नहीं गाटो है अशी को बाईने नीचे के लिए बात जब कि से प्लानिंग मिनिस्टर ना हैरान होते हैं उसी का तो जब का जब कि लघु वर्णन दर से जब कि बोले थे नियम दे रहे हैं अदर का तो आपका क्या समझेंगे जब कि मेरा समाज को लगा एडवाइजर मुर्शिद मेरा बोधो तो ही 132 काटो नতুন ভবন আর রেলওয়ে ডিজিএম में রেলওয়ে ডিজিএম পদা ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট বা মুসলিমা ওদের নতুন সমস্যা বাধা করেনা ওদের দিশারি কি হয় কি প্ল্যানিং মিনিস্টার का ইচ্ছা করলে পারে জেলা প্রশাসক হাই লেভেল করেगा একটা डेली 66 ক্রোড নেয় ওদের এটা মিনিমাম আপনি বাকি যাবে কি সেটা চার্জ ছিল তো এটা তো জানি কি নেসিনি जैसे कि जेहेतु लीगली स्टेटस है वो पूरे ऊपर नेक्स्ट चौधरीता है घर वाली से राजा वाला ये रहा घर उद्बोधन तो है 100 सीट की कहना ऑडिटोरियम रूम तो अभी प्लस रेसिडेंशियल है मोहटा जब का हेयर पर्सन है कि यदि स्मॉल वाला भी लागू बिटी से मोही की कहता है तो भी कोई था
token pani piraga laiba jagani auditorium season ho jagani asi kari no puri program oi samaj seva ki samaj kalan balada legal status le rodi adu ki offer to create kare adu ki ke no leikam chabo adu ki ke no create pa adu adu ka ila amar ka samjha ki se ke no kari ka tare বিভিন্ন প্রসঙ্গ লাইজা প্র্যাকটিক্যালি না ফিজিক্স করো adu adu ka ila samjha ni ba amar ka जब कि प्लेन लेन की आदिवासी की लम जो बदल रोमपुर दिनाजपुर लम जब रे किसी की पार्टीशन को होता है जब कि स्पेशली मिडिल की लम से निमो थाजा वाला करीब थाजा वाला जब लम से जाना मीना लैंड राइट्स की तो खासिया ना के प्रभाव भाई के मतलब भी आंदोलन दूरी मशाई रोको जुड़िया का जब कि तो लम से एक बार डिस्काउंट पर तो मिडिल की लम से जब हम unique chloride CS में कोट की लम जिंदे जब मैं आया तो ये भी इनर पर रेल लैंड राइट्स की तो आंदोलन तो जब कि लम माहन बसे तो लम जो बसे अशी कमाई का प्रोग्राम तीन बजा हुआ जब कि पूरी पूरी के गांव में मुझे लैंड राइट्स की वजह 45 का आदिवासी की मतलब पहली शोध की आदिवासी की जे अमूमन आदिवासी की लम जो अपने किसी की पार्टीशन का ध्यान है अतु की सुधा कोई अपील तो जाए अतु मैं ले गए अतु को जगह ना इन पाम यूनिवर्सिटी जगह की से प्रोवाइड तो रखा जगह बनूं तो ले रिवा कंक्रीट जगह बनूं तो एजुकेशन पर जा रहा है पूरा जगह बनूं तो डिग्री की उजन बगी मिनिमाइज को बगी आवेदन समझेगा आर्जी समझेगा इसी का पता जाएगा हम jadi dengan mampu lagi membayar ambil yang satu koronda satu pergi lebih di tinggi cara filosofi cara nanti maksudnya orang aslinya kosan jadi seram sikit menurut dia jadi mana tapi orang sini masih kembali bagaimana ambil dengan baik dan kami seram sikit yang perlu jadi si urban itu si udah mampu langsung video yang no dalam mau jadi langsung perlu jadi introduction tadi kena karena high designation dulu itu skip program preparation high sudah ada dan isyarat kita bisa capture uji mudahan tona INGO pada filmmaker ada pujari we satu filmmaker poet singer songwriter ada macam ini akan ada penipuri video tu congratulate tu jadi mga pawagi si sila so we initiative में आना कोई locally initiative में होगा तो organization में हाँ si karena lain tu yang kan so obat pada ni waktu ber continue tu macam pasang si luar jadi mengasu aja yang lain tu nanti so I reviewer team tu jika involved dengan pun aku jadi mengasu journey si konsep si konsep si kita tak jadi jangan berita tu mereka si jangan pergi aku ini juga platform mana ni ada tu feeling orang yang tahu dan macam mana kita mahu ni and personal connection langsung dengan mereka aku kira dari 2020 jadi syata hamba me podcast for sekian hamba episode tu ini dia sudah lancar so sekian mana identity yang mana mungkin sekarang cikgu yang lancar ni podcast dengan अनुभव yang lagi अनुभव yang thon naik share dalam video orang ini compose dulu so mana अनुभव yang benar yang anda bisa dapat lagi ni si bahasa ini kan sebenarnya yang si baru kita magi artikel masuk kita dengan juga si kata relevant point ini ada
Mata Shekha Shamne Hanakan Baduna in I consider initiative or projects and the share with me. She platform share, she put on she was she should marketing opportunity, but mostly money share something and attack something and so issue in 2019-20, China Chimatagi in winter very holy Jumjak sessions and Jagama and Hobaki. She shared with we had the house concert series and I did concert Cham she for Hambokani. We she for a more Jam arrangement Chani, she had the Chani, my sound system for Badai, all Manato. Do the weather she for King my forum, Ampham very low budget, zero budget and I did the Chanda, so each Chanda on the budget, Jim the Jumjai, Shumang, the Amunachi, the Duanatuna, Shady, for a project of a whole evening. So we a Maru in a object question. We should not particular with Ishaki or Photo, creative economic product, who give the local and the music of the hydropoid covers on the COVID. All over Benjamin, all over senior man, Shakespeare. In a movie, turn the home of she covers over. So she gets to another domain related, another woman, but when about the point of which I will see the Mama in the 1970s, 80s, the original movie when the China people are the studio of talk, we share our talking. Do we have the continuation? There was to be a whole she made China. Either I can the or the GG even. So, it and the to be my also, Punta and the issue. We see the Jamalan way, she even me and this Puroji. Moshi walk she with your auto very money and Hickson Doxiana, the Vitro Dogi. So, Chili Marina Doga, question Yamato or television Yamato to go. So, then record for a phone will be one. So, she made a university Hannah. But then the Shadow production house to launch a story. She can make me as out the Chow and it's only me and then told me. If you office from the visualization, from the other it's a story. So, Makumam films and production house related. But when I Shani has the experimental films, may have produced so we often the Ogani. But not that even the share. You can audience from me. She'll be vlog video on the introduced Dona. I started but submit Dona 6th Hill Film Festival. The Kimajan leader and told me around the show, he had a show again, and was selected by the screening working. So, the one later, among the other, among them, Koiro Oni, Mamishka, including Hakata City was that I is a short film of produced the Lavana director. The Dhaka International Mobile Film Festival, China. ULEB University of Liberal Arts Accomplished, International Mobile Film Festival. The screening work with the award funding first story to the future. Way out English way out. So the common film together short film produced over it. Actually, Bokan Manley, issue workshop over script writing, event fund, Bashu Manestona, issue short film produced over there. So, limiting audiovisual media of the current and interested quickly. So, documentary of fiction, short film, Bashaba. So, excuse me, and those reference. We Makada, the digital social media management group, digital content, camera, and Hikmo Studio. Actually, I asked the company kind of teaser to prepare company, collaboration to one, Hikmo Studio, and project today. Actually, version
short clip just pada dengan hiding si film screen mo ini ada suko short film lan thokjam issue mari thui kasin tu mari ka thokjam mani harshani type so I'm very excited with short film shooting we ada di masuk mau ni har bangun shoot film ni kan wali hana mari iba lengkoi wari tawan bincang di kongcet atau kongcet trilogy huna iba lengkoi wari cari untuk wari masuk mau ni hasil dan di father punya film institute semua dan orang selected orang di kotak na interview logo orang but pesangi financial mereka enroll di kotak so mau ni hasil di film making di mana pesan dia dan reflected film tamna lawyer already film sudah tamna lawyer so film na shari se tamna harau je koi harau je main job jadi kan macam next program ni puri jadi ini ni koi art kan ada shoot and I'm very happy cuma maintain character masih itu my film je shari se jadi ni kami dan tentang illusion je macam upcoming project ni orang dari high illusion je kan Manipuri mirror and Haiku story kan collaboration project malah kali. Ini filmmaker ni high version dua ni independent film, documentary, short film tadi festival circuit atau target tu siapa yang macam social media juga Facebook, YouTube juga ini nanti akan ada lagi juga. Next project launching ni nak working kali change oleh kesudah jadi launching ni boleh si video portrait series punrong 20 punrong short video documentary जो है या video portrait है सी featuring कोई meeting menunjuk different career path हो जाए art form हो जाए inspiring story हो jangan akhirnya थोड़ी बड़ा तो वो शुरू हो जाए achievement का ना लेकर बने award form का तो वो भी जाए तो तब तक शुरू very Google level ada, tu mana semua speed dynamic range ni yang park na tham ni, hari jika ia pada sandang mohon tu kusu produk ini feature tu ni, tu yang nak ada tam Google level ni, easy scale tham ni, mana legendary level over tu, mana si dynamic range kita tahu, kalau saya beri inspiring of the story ni, so tu ni story ni yang sih aku yang kita nonton festival tu boleh yang aku jadi masuk itu. Social media platform kita atau mana ada video project tu locally already episode terus shoot tu mana macam juga ada bagi post production sih loh mereka very soon ni pun dengar Haiku studio di Facebook atau YouTube di mana mana apa itu mereka share tu je kan so masih aja ni thank you very much agak sedikit share sedikit kami aku share to video apa jenak bahkan ke ina oleh kerana kami nak baik na macam ni sendiri orang kami suruh lagi atau kerana oleh kami kamu sendiri ni Ini belum kami setuju. Ini menurutnya ini mana mungkin baru di Rusia. Dari segi promotion ini dari mana mungkin yang ini akhirnya wali je tam short में नहाए में जाके अगर इम्पैक्ट वाली कर मणिपुरी मिनोर का एक एंगेजमेंट है 2000 around 20 day हो रहा है ये मिनोरस आहार pada si platform जो शायद कुछ मोइदा सिबु एंगेज तो बगी अमशुम बांग्लादेश पे होना information
news connect to amasung medium art medium da hocche contributor sembagi torun ka logi adu da engage hogi adu torun ka shikam hogi hai bai successful hogi ye hai ni hai ju adu ki impact khara khara akoi jara engage hoibo medium ka taam ki jadi mana pada minority atau minority hal yang kemudian highlight improvement dengan high integrated platform jadi art culture sejauh session sejauh culture itu represent the side yang platform kita lagi. Moving forward, jadi orang juga kita juga mandi presentation atau show di komponen jadi itu ini mata listening kerja apa. Sebelum lagi presentation atau show mandi di komponen academic collaboration. Ini waktu tadi si proposition mengenai society pada cheese high jai amasung anuba kurang apa amasung anuba initiative amasung typically नहीं ना बगी जगह है nyam dia juga si component में आती है society pada lain component में आती है करी मायना कोई ना मैंने तो किया है तो component करी मायना सीधे बजाए so akhirnya society pada tabak tahu lagi tabak sih impact tu kemana lagi society pada itu na theoretical ada baju karena bagi impact tu lagi dimension dia kan je itu enggak tapi jo high dah macam tai aku ni theoretical dimension theory hai semua apa practically juga cara juga sudah tahu betul juga segi function individual sunita ada individual cikira ada individual cikira lagi punya tahu dia kan atau society mana aku di तो वही हेटेरोजेनस क्वेश्चन डिफरेंट टाइप रन सोशल एक्टिविटीज जन द एग्री करना गवर्नमेंट बॉडी द एग्री करना एकेडमिक इंस्टीट्यूशन द एग्री अदुगा ही कंपोनेंट में आनी 시기가 একটা 브리지만 더 보이면 좋다는 거예요. 거기 거기 이니시에티브 거기 컨트리뷰션들 인시에스다 collective improvements basically 이번 거가 혹시 같은 와이드 important now 이 kind of 플로제닉의 제가 institution 하려면 শুধুমাত্র আসলে বিল্ডিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাতে আনছি মানে institution हायचे नी मतलब institution होता है जिल्हा ना बाकी एक्सपीरियंस खरा मानो तो उसके ऊपर खरा चीजें शेयर करो जिल्हा आजचे institution में है इंजीनियर कभी ना बता अखुदी बांग्लादेश ता अखुदी जाति हायता कल्चर को अफोर्ड होगा ही जो थोक तो बुझा है institution के मतलब आवश्यक है असले शुरुआत रो अखुदी मीटिंग करते हैं प्रत्येक सोसाइटी का प्रत्येक समाज का इंस्टीट्यूशन की मसला है अगर यूए बने जो इंडिविजुअल का इंस्टीट्यूशन होगा जाए अन्य होम कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा जाए अमशुम उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर हर इंस्टीट्यूशन होगा जाए मनी भी विरोध भी इंस्टीट्यूशन नहीं जिकेगा बाकी नीचे का तो मेरी चीज एंटरप्रेन्योर हायर जो सेट अपने दा ये टाइम का है ना जो अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं
Kailangan tinggal si inisiatif si kay kalau tu iba produk aja nih sih itu asyik mana asyik kalau tu iba posisi ya asyik apa asyik itu tahu nama terus jadi mana si tara kita asyik itu dia koi aneh ini kan ini macam kita maki sektornya betul aku tu mana nama sektor tu sama betul aku ini kalau sih impactful bagi waktu kita lain. Ada aku ini macam nama aku university level dari Tanjeri aku industri disiplin dah terjadi aku disiplin wise aku knowledge tu aku ada je lalu juga ki kalau dia aja siapa Ibu iba haibadi Afrika kada ki numunda warnai waji bagi kunda kalimaina jadi to bajai kunda de bagi guna kamaina aku ki waji ini kunda bujai maksudnya तो निश्चित ज्ञान दी अपने के लिए किंवा नाही पद्धतीने सुरू आहे माग म्हणजे कॉलेज मध्ये juga मागे विषय दी तर वागण्याची किती वाढ आहे मागशो मागे विषय दियो shumana yaमध्ये होते नाल सेक्टर द तमिंबा अमशुम तवबा हबा इस्तेलेमी अदुगा पेट्रोनाइजेशन चे किती होता है पेट्रोनाइजेशन की कांदा खरा त्याच्यामध्ये होता है पेट्रोनाइज ओवरगी waste বা পেট্রোনাইজেশন যে কি waste যদি কন্ট্রোলিং ওয়েলবি বা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল কি লুমো কি বা ইন্ডিভিজুয়াল গতপলি প্রসেস জিবু এম্পার্ট করবি রেস্ট্রিক্ট করবি ইন্ডিভিজুয়াল যদি অরিজিনাল কি তো রায় কি সম্ভাবনা আসবে না দুগা আজকে yang fuloy actually society da yang sekali साथ साथ important विषय में क्या है कि criticism जो होता है criticism हाइड करना critical engagement हाइड करना critical engagement जो होता है कि अथवा ना यानी बसात की बात और अपने हिंदी का ज्ञान criticism पर critical engagement हुए करती है कि समाज तो वो की जो मौम है अतः बिगिंग के जैसे मौम है कि ये प्रत्येक में ना तो कि इनिशिएटिव वाली बात कलेक्टिव इम्प्रूवमेंट की तमाम कोई क्रिटिकल लेंगे होता है तो ये क्रिटिकल एंगेजमेंट ऑलरेडी मदद सिखाए है अजीब अगोती बा लेइशे और उन्हें पावर्ड ब्लूम होगी कौन संचिका क्रिटिकली एंगेज होगी तो प्रॉपर्ली ब्लूम होगी मतलब ये फंगया नमोया निकलता है तो क्रिटिकली एंगेजमेंट से कोई धारावाहिक होके एनरिच कोई बा सेक्टर बा डिमेंशन यहाँ आर्ट एंड कल्चर की में आता कोई बांग्लादेश का कोई शायद से मीडिया अपना ये नहीं मुझे अपना नाटक तो उसमें की शायद तो आर्ट एंड कल्चर जो बेसिकली जीएम के लिए होता है मैं बता इसलिए जीएम कर दिया कोई इतना चीज की पोजीशन से गया तो मूव फॉरवर्ड तो वर्क हमारी संविधान में बाकी प्रेजेंटेशन का कल्चर को काउंटर तो दूसरा प्रोपोजिशन देखी कल्चर को काउंटर तो होगी प्रोसेसिंग के तरह हर पोर्शन जो होता है कल्चर काउंटर कल्चर शुड नॉट बी disrespectful ना कोई ना कल्चर को काउंटर तो मतलब चीज़ कल्चर को डिमीन कर देता है
shortly actually a Manipur minority among Chega Imam di jadi cakap kamu thank you. Dari orang kami, maka kita benar bagi ini itu singgi polisi. Aku ada ini aku sendiri, why British singo, era secretary, aku sendiri di rumah di rumah bawa, istirahat yang aku sendiri bawa. Manipuri Miroki Sedi Mama Hawaki Mi Amari Sukna Chakratiwa Horangi Masi Dakar Mantuliwa Soroyo Nai Amanda Antrebiwa Sokule Madi Kolbami Training Madi Tengiwa Pada Yesus Kemudian ada yang diriba, langsung diriba, siapa atau bisa, minta kajian bikin, dan masih informasi pun maupun hal yang ada dari mana, sinopsi, bacasin lagi terus singa, sejak singa, dan kayak itu menjadi lima from development guide cari atau gimana cari Manipuri Miro masih jadi mengamati sama mungkin sila itu matang kali dialog program orang dialog program ini Manipuri Miro online platform news portal ini platform ini masih Malaysia dari mana Manipuri mah Cyber संस्कृति हमारी कोई वाली न चिंगा ये मत कोई आकार का action tahu kembali so kita mereka masih lebih lagi tinggi surun kita mau tadi untuk memenuhi ada ajar ini masih mengasih Aku bersenang tunggu lesu, menurut ki orang kaya, dam kaya, kat tidak kami. Masih, boleh anda lagi dua, menipuri kaya sebu, menipuri mapanda, menipuri warga Taliban, Assam, Tripura, Myanmar, Bangladesh mati, China, Amerika, Kanada, Australia dan lain. Ini mahu, platform apa? Aku buat ini lah. Apun berfungsi apun bah hanginna apun mana ada sih jadi saja masih oke bah kali ini oke bah online platform dah jadi masih boleh tahu dah pasal ini kan mulai awal pada mana online tahu kan pasal dia tu jadi makin itu nak awal besar kadang nak bangun macam pagi kan sudah mesti hari itu Malaysia itu Manipuri di Makkah mau mana juga mungkin balik ke tahun ini panggung ini tangga su iba tangga undang kita tangga su dokter saya nak Di pangi korak punggi, wali manik sunnah tahu kan. Istri wala, maida musik apa korak punggi wali ini. Di pangi, pasal punna. Bagi musik apa korak punggi, Malaysia lagi, Manipuri. Di pangi musik maida wali mana? Siapa kamu tahu dia yang bersedoki, pasal musik mahal. Manipur lagi bah, ini pangan bukti
방에서 내가 이제 가는 비가 해나 방학이 허락하기 이제 그이 말이고 지금 나가는 스티야 보다 세이는 스티 우리는 내가 이제 가는 모랄 뭐에 저 방에서 술라고 해 하나 방에서 로고모자로 해 로고보다 방학이 로고모자 가볼 정도 아무리 여기 이제 프로그램을 보고 있으니까 심어서 보러가 이 가져가 버렸거든. 하거든. 하지만 마야스까지 거의 마야시 우리 매대 방송에서 사람이 있는 걸 기억하시면 하고 그리고 나이 나시 마야스가 거의 마싱시 장이 거의 말다 싱가랑 크레히엔 매대 방송에서 싱가랑 거의 사람이 보이는 Isang kaya isang kaya kasi ito na sapat kung kagiwali sa kagiwali isang kasi ay jamin mo din kasi orang tu baru haron mesti bumi haron jadi masih ini yang macam ini masih sangat ini masih sangat ini masih lebih bagus 이 맛을 비밀을 오감시는 하시는 말은디 거기 그날도 시기 마헤로야마니 내미 스롤나 그 이들이 잘 통하는데 이 마음들이 잘 통하는데 신이 것이 너무디 마음이가 하더니 이 말을 뭐지 그것을 말하면 masih kita akan melihat masih kalau terkendali sidi terkendali kawan terkendali itu makhluk masih yang kullaga dari sama minta insana dari nabi masih sama ada ada dari masih koई family yang family kalau masalah single level di jadi mungkin anak mereka yang si sehingga wala nakay ada yang kita kulit atas amalan limon sakau betul amalan itu sedih sampai nalar sudah mereka nalar dah ada dari bang maki masuk bulan dari bang ini masih rumah terdiri ini terdiri cing betul kayak kopi ada kemais itu bila awal masuk kami membahas jadi aja lagi kalau sih kami segi makin jadi masih lagi wah ini primeira prinsipis yang sampai sudah bahwa jabat sedang seluruh di kami ini ada di jadi ada masih yang dari pusat jadi wajib Pasangkan dengan jadi tak tidak semua kaya atau advisor dan awasi itu menghati memberi jadi mengata jadi mana jadi mana dia kalau
America, most of the opinion jadi kita harus terus organization committee yang kayak di Barat lagi masuk ke quindi l'aspettativa da che non mai faccia programmi da sicuramente ma fare hai barani si tata naso kamu ko madati ama hingale gyarati kamu ko community ko na bari hingale gyarati saita saya mempunyai kerja, pasti mata nasi. Mesti ada yang lagi. Sehingga, aku mengenal dah, aku dia, standar jenis kita. Jadi, political, local knowledge, economical, local knowledge. Jadi, lainnya baik macam apa well-being asida maka medis maka baik lingna bangsa di komuniti yang mengetahuinya aduna saya hanya dengan ini program sigi jadi ini hanya dengan sigi manipulator bahwa secretary with activist program sektor with issue yang banyak buat asik mapan cakap ini tahu tak kui ini banyak sih pergi economic sentrum mau bercakap tentang sentrum cakap tentang bahwa jadi kita dapat dimensi ekonomi ini dapat dimensi production basically agricultural production juga industrial mechanical production juga maupun production industrial sector dari itu Kota, Pakuda, Sigi, Malanda, Kota Wakasi pun berjaya. Sigi Malanda, industri, banking sector, economics, itu ekspor langsung, benar semua orang program itu dalam yang Kota, Pakuda. Patuna, economic poverty. Kalau si poverty si, pengangkam tu saja. Hajat lina itu baik sini, kalau kita amati
They have money government kemudian faktor masih tambah masalah dari faktor itu program terkhusus apa ini masih bagus program yang ada masih bagus mai siapa yang mana itu malah mau ini kau itu hak kerja mai di waktu bantara bahwa ini itu kayak waktu kon apa na lain waktu itu mereka ambil ki apa first century macam sudah modernization macam sudah साइंस के मनी लेकर कहीं तो ना कोई अच्छा लेना रहे हमारे किसी याव प्रभाव कहीं तो ना कि हमारे किसी और लगा मिशी याव ना मिशी देन ना हमारे लिए ऐसा सुनी लोग तो ना पड़ेगा याव ना हमारे लिए ना direct training, professional training, training, ini apa lagi, hard apa lagi, brain apa lagi, home apa lagi, lain-lain lah, macam ni, mandi, cabi, apa ni, kalau jaga tu, cabi tu jaga tu, anak tu lain-lain lah, anak tu nak misi kali, anak tu lain, jangan mudah, complication, complication tu nak apa? Gamna mahayana problema कोई लाइफस्टाइल दा नम्मदी ऐकी कॉम्प्लिकेशन तो वजन नम्मदी कॉम्प्लिकेशन हो जाती चीनी कुदर दा चीगों दी चीगों का आमारा आमार कुदरा है ना चीगों का तो चीनी तो चीनी ये बात मुझे डर Belum ada Hindi yang belum ada Hindi kita. Ayo, kita. Anak yang sih kalau kita tahu sekali, mesti suatu tahun banyak program. Jadi mesti menjadi program orang akan program. Yang kamu mau, anak kita jadi bahan lagi saya masuk saya namai cultural program tinggi bapak ada ini ke program Jepang lah hari mana tapi pernah saya kita bawa lagi sudah Gentleness, and kayak apa? Jadi, apa masih bangga Mite sama sekali komunitas dari lewat yang program kan berada. Karena ini Mite Manipuri ada mina kenapa Manipuri itu dari mana? Cuma untuk jadi yang harus mengenal dari ini masih berada. Kalau ini masih ini Manipuri ini cultural program masih kasih 1980 the Elena just pastor of
Jadi bang baju putih itu juga dah jadi tapi memang kita sudah punya itu juga takut kan dia mungkin kan di usia aduna kan kalau ni jadi bahwa yang posisi office juga bukan ni saya boleh punya aduna sistem fundasi akan logiar di pergi jadi berhal ini bukan melakukan pengetahuan jadi standar tu melakukan standar basically actually upgradation of standard actually standard next time standard tu bukan saya ambil pasal ambil video version ini betul dan dia betul dan upgradation seperti itu. Kalau kita ada pada hal ini, kita ini paling pasti probably kita paling itu sikap jadi probably apa ini manage dengan ada kita tahu nak siapa ikan sudah ikan tapi asal tidak bapak nama aktif lagi dan internationally dari community mungkin ada tentang asal selebriti film industry quality celebrity of especially marketing like standard waktu tadi apa yang ada hal yang biasanya kalau apa macam-macam upgrade tu orang mungkin bisa masa akan jadi pada stage masa akan jadi pada upgrade tu orang bukan mahal itu kan upgradation maksudnya upgradation ni hanya apa jadi anak negara baru itu mau kalau kita no, that's not upgradation. It's just imitation. Upgradation means they akan jadi bersih. Itu modernize transformation lakukan. Itu aslinya upgradation. Imitation ni lima orang itu tanda. Change yang ada itu imagine kita mana ada Bangladesh itu kayak apa nih? India kalau ada saya pun baru. Semua sama mesin orang yang ada mulai diskusi itu belum sama. Masalah sudah itu. Itu apa meeting ini cara si upgradation tahu nanti ini itu pada tentu ini kan tapi ini meeting ini sih atau apa kan pernah urusan program ini Bangladesh ini kan ini juga pada directly kalau program tadi lalu participate dalam program atau generation itu ini itu bukan pada Bangladesh ini meeting itu syariah pada देखो शादी को अंदर नहीं बात नहीं है एक जिस लोग शेयर करना मार्केट में हो गया
Sina, jadi contoh kalau kita begitu, itu aku kita dengar itu, aku ini jatuh jadi besi nipu, aku ini tangan dia jadi aku ini standar sih, tangan bukan mana, saya ambil acceptable standar manusia. Mina sendiri, jadi mina sendiri, ini jangan. Economic programnya saya itu tapi economic industrialization di waktu juga ada education tidak yang sama bahwa juga masa jasa dia itu enak saja apa Bangladesh ki bagi di ocean ikan apa di Ini punya dari sisi awal. Ikan mau masyarakat untuk tak bagi naked match box, naked match box. Asyik industri awal. Boleh dikau, dengan dikau, di hari rumah, boleh di ini. Tapi ini hanya dalam ini tadi makan di hotel Tatanan, dari Lapundra itu rumah dari itu. Jadi makan itu Tatanan ini marketplace pada di tempat apa itu sebenarnya. Kali mana ada. Kita juga himbauan itu kalau di mana kita apa nak itu? Nampak lagi budaya marketing terus. Jadi mau tahu kayak gini, nasi itu lingkungan mana ini. Perlu kan ini internal society mana society mana कोई बात है कहीं ना कहीं कम नहीं होता इन तरह को एक उदाहरण दूंगा मतलब sini sampai dia tayar itu sampai dia pergi industri masih orang dekat itu ada pekerja terlalu banyak industri ini pekerja yang terlalu banyak industri macam itu orang share macam production orang aduna marketing kita orang ada bagi jual ada lain lupa tapi mana profit itu bagi persentage dalam orang itu mana higher than the actual yang terjadi di jalan itu semua itu awal. Tapi waktunya industri di foundation itu tambah lagi. Ada jalan. Bapak. Sekarang bagi jalan, kalau bagi industri ini problem. Asyik coba mana ini kita. Karena kalau pemain Belajar kan berucap pekan mau di India tadi, di sini mana polisi ni, mana di akhir kalau jangan lupa, di Wadi, asyik benar dia untuk Ninda ini mana polisi, ini ada pelajaran. Syak adalah jadi mungkin jumpa pangeran jadi kamu mampu bagi uang budi ada macamnya di seluruh sedih sudah masuk tarina apa yang di aggregated conception yang diubah jadi mana health sector mana financial sector mana agricultural sector mana economic sector mana literature sector mana political sector sih yang di ini
Saya bagi itu terlalu lama. Jadi kita amanah kan kalau kita kalau teman-teman bahkan teman-teman lagi. Betul tidak? Cukai ini gitu. Saya pun dah agak. Agriculture, finance, health, chain of my syarikat. Saya pun dah agak. Saya juga accumulate idea atau kepulauan. Jangan solution. Bahkan nama-nama seminggu. Untuk menjaga bayang kita macam itu bukan bahwa soal tadi bayang itu sendiri berbagai jenis tadi tapi hanya tadi bahwa nasu berbagai success apa tadi mana masih yang kita tahu akan dari teman-teman tentang keilmuan sains dan sains medical science juga berkaitan dengan bagaimana ini yang mereka estimation ratio atau kita begini ada loan charter masih kali atau investigation area ekonomi mitegi mitegi sih apa yang ada di Bangladesh, itu yang mereka mitegi apa loan sih, apa yang desain terkait, itu ada segi mitegi, kemarin ini, kalau ini, masih tahu ini, segi, ada ekonomi mitegi loan, mana kuliah dua itu sekitar. Loan lagi, kita tulis loan nama ada si bukan subah si loan sida, ini dia loan nama ini loan sida, itu kita loan dari masih enak, nanti loan tu dikucau. Orang siapa tu capca naik hai nama, tu arti ini orang si bukan subani, waktu orang ni, tujuan orang ni. Aku orang siapa ini yang dah, orang tu orang itu kita investment kita ini starting kita so, ini waktu dah, orang siapa orang yang drawbacks with the shortfall. Then they terjadi. Bagi spellings barang sih mata anda. Nah, cari, hadis Bangladesh kontra Indonesia. Jo akan bersikap ikatra, nanti jo akan bersikap ikatra, nanti jo akan berbicara bersikap ikatra, jo akan berbicara bersikap ikatra. Cari siapa yang miti orang kaya siapa Bangladesh itu. Cari siapa yang di kita akan berkata lagi, itu pilihan ini. Roh akan dikatakan roh diberikan rogi mohonlah. Robindro, Roshika dikatakan. Aturan, aslinya kau ini kerja betul, asli kan cabi lagi fixed, ada apa spelling je,
মিতেই ronda Bangla frontna Bangla la erona alphabet ne ko atan da liख दिया हमका ro की pronunciation उच्चारण किया बिना ro है रविंद्र सिन्हा सिद्धेश दा कोई ro का रविंद्र उच्चारण किया श्रेणी चारी ये रविंद्र ये बिना चारी है हम चारी कोई है तो से कोई चारी है क्या चारी है चारी है ऐसे कोई fixed कोई की बात होता है कोक दा शिमलिंग aduna hair ko matanda ira ko matanda kana man rogi kana man juika kana man rishika aduna nafai aduga keno adate hokali language bangla khande hindi khande india ni malayalam tamil moi non dei ba grammar chakot kamu sih ni even English tak boleh, English tak boleh. Even ina karani Arab tak lepas dia sudah mulai orang Arabic form pronunciation ini, orang asal boleh sejenis. Kita dah showy pada, bangun dia showy pada, kalau orang mencari. Aduh, macam siapa kerja berarti itu dah apa nanti schedule India की constitution के schedule चलने अपने अनुसार के जैसे बीते लोग से लेते बीते अपने से मैं लेते खराब मतलब खाना नहीं खाओगा खराब नहीं खाओगा हमने खराब नहीं तो का खारे है कि खराब हो ये कभी खाओ Karena di bawah apa long si simple long si dah bawah apa space yang mana karena kita adik si Facebook ni nak boleh apa kita Hindi kan makan deh Bangla kan makan deh English kan makan deh apa makan dah lagi orang tu dah ucapan dah pronunciation dah Mungkin nanti malah ini juga, jadi action si mau melakukan, atau nanti sebenarnya pada, aku ini belum sesuatu yang normal, ini identiti kita apa, belum jenis ini identiti kita apa, macam tu, tapi aku ini suatu hal yang aku ni aku nak nasi, aku ini expert dalam orang identiti. Baik, lalu itu mesti ada identiti dari mana yang mirror, mana yang tidak. Baik, saya mirror. Agak seri, matang kita identitas keluarga, meski काफी असुविधा में मुझे एससी सिन्हा सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ढाका बांग्लादेश आज कोई ना पता की कौन लाइव बा लाइव करते हैं मैं की कौन देने वाला है लोग चैनल की से मणिपुर में रहेंगे सही mi considera l'articolo mirare gambarsi deriva Colorado wal satu ini sendiri belum dah komunikasi dalam agak dari si beberapa sudah alur sih dan intellectual discussion seperti yang
information on media and actually just for a security by Bangladesh entrepreneur development and the startup one of the job director ज्ञान बोलो और आलोचना करेंगे मैं आप नास्की भी करेंगे खाना बात इंफॉर्मेशन लेकिन ये बात खाने से आपको खाने से ये एरिया लाइफ से अपने विजय का मानते हैं लोग वो जाते हैं the only way to overcome education and the development is the education. And education, I not there. Above average. Above average is start of the life. Then high generation. Here. Bema school Canada, you must try to be above average. Regarding this Bangladesh is just microscopic minority. You try to be above average. Apa ini pun sekarang jadi media, orang nasihat atau nak juga proses orang tu ini belum keluar dengan saya sebagai orang itu juga. You have to get the $5. $5 you have to be above it. Above average, that is a must. Today, the whole Canada, say, the intellectual discussion of people where I'm very base of our survival was in the education. Education is the only way out of poverty and the development. Poverty and development, then the way out is, I repeat, is only education. Education must try to be above average. They are not technology. But general education, general education, you have no problem to get a job. The general education is if he is not, if he or she is not exceptionally brilliant, it's very difficult to get a good honorable job.
welcome Canada competition that you have to be above and excellent and hard hard-working area. Average really you should go for the technical education. Particularly, really technical college, technical school, and then engineering college, medical college. But technical learner, other average and technical learners are the other and ground the maximum ground the into technical line, technical, only technical school right, project को जिला नहीं है, ये बजाता अपना polytechnic, ceramic institute, the glass and Iron Institute, so we are technical, everything, school and college. But technical chemistry pass over the value. Starting the problem you have, and for quite few years, there is a lot of this person calculator. Demand. I don't know what's about the value. I don't think if it is brilliant, he can go for general education. And I think she will try to be in the put in the technical education. You be in a if I in the medical engineering and then the technical school and the class ceramic etc. I think then you be technical and that about the Paris about the looking in the medicine, medical, nursing, the medical technology, they pass to you have no problem for a job. Away, medical technology institute medical college medical university Canada. You have to try for that. Well, Bangladesh survival apa combination karena ini dari chance location information kami jadi amat harus ini base agrarian base and apa ini financial capability grow. Dan apa-apa kalau tahu na negara kalau tahu na jadi gua harus boleh. Sudah apa-apa kalau tahu na boleh. Kita apa dapat dapat. Baik. Jadi kalau tahu saya entrepreneurship startup itu kalau dari background ada sangat sudah dapat sudah subsequently it happened kalau ini
Jadi mah terlalu kemudian itu gubernur daerah Sulawesi daerah tengah apa daerah itu basic education basic education after the you cannot go for it entrepreneurship and I want to get out of your education must be high. Sini asuna, bahan aku ini, agak sering, aku ini pulang dari, kerana satu benda, aku ini sangat begitu, mak, penuh ada di sini, orang sini, aku advise and then you help and you try to go for evaluation. Evaluation is people tahu na mana evaluation lagi kalau tahu itu desa tahu lebihnya. Desa tahu dah, control dah. Mereka yang kedua itu pasti musuh yang berkata bahwa itu tidak necesar. Aduh, itu kan right? Itu kan benar. Jadi mereka apa itu sangat sering. Jadi mirar tu bisnes kore. Jadi kalau masih di dalam meeting sih sama mirar di dalam sangat sering. Mereka apakah komunikasi dengan tahu sama mirar dan ada ni saya sudah Aku nak fight juga dengan program juga dengan siapa jadi. Aku nak fight juga dengan short film. Aku hanya short film mama lang proses short film mama aku nak yang tadi ni. Tapi mama aku ini orang aku number shongkor. Editorial board member mana aku di luar. Aku ini ada execution jadi maki mama lagi kalau ada di mana mesti di program juga conclusion pada dan declare to be done. Namun semua. Jadi, Manipur Mirror di jadi mengasu bagi mesti ada tak kita orang mesti dah. Kalau betul dia mana pastor Supreme Court ke senior advocate Bangladesh dah punya fighting ala thawat menjadi banyak lawan mengasyur jenderal sini SSC na itu dia mana last election juga cara masih Manipur di advisor kayak mana Dr. Hiren Kyle Pablo Dharawasi Manipuri di General Secretary Jatuh Berta punya mana Pampuna Dewa Wai Chandrojit Singha Amshung Nasi Yamna Mamalaya Luna Bebar Patuk Piba Tum Koigadaba Tum Koigadaba Inan Kitu Shin Lord Gimite Akaudaba Shirina Tauna Pampudaba
Control Suranjit, Amashun, Bangladesh Krishi Bank AGM, and AGM Moina on Pudriva, J. Ravita Sinha, Amashun, Bangladesh Ki, Silet, Bhanugaz, Dhamai, Devi, Bangladesh, Dhaka, Layla Duna Mashiki, Toro Mashipu, Pumpaliba, Jinam, Imaindor, Punamu, Kokona, Hamama to the Party. Manipuri, Mirror, Hybrid, Aham, Tata, Yamna, Mushina, Katum Najay, Manipuri, Mirror, Chow, Pamon Nashe, Mambikiba, Canada, Liba, Hamam Promote, Oja, Hamam Promote, Nashi, Mankiba, Mangashe, Manipuri, Mirror, Kaudaduna, Nashi, Mangashe, Mangashina, Bangladesh, the Liba, Manipuri, Manipur, the Liba, Ojashi, Adulatara, Manipur, Agartala, Amashun, America, North America, including the labor, Manipuri, Punamapu, platform, Amantara, Pushilagaga, Manipuri, law, Amashun, Shanta, Amashun, social change, Punamaki Maranda, Mahatma, local labor, Totanashe, Jumna, Tagadna, Equina, Magi. Tagatnata Lucian Bajate, she Mahapu, Mahaka Mangashe, Dan Tower Mangashi, Punamana, Mahaki Mangashe, Paputanaba, in Manipuri, Miri, Makitari, Miri Punama, Mashtari, Punamapu, Mashidari. Mahaki Mangashiga, Vina, Canada, Liba, Commissioner Report, America, Mutum Opu, Hamun Naja, Kushu Bangladesh Kashu, Arki, Biroki to Lamshiga, Tanana, Madam Nasil, Kaviroshnara Bashi and Simba, Station Mam, Manipur Biroki, Median, Atuna, Tatari. Yang pertama masih mengasubah orang masjid, jadi orang masjid masjid jadi orang masjid ada letak dalam ini orang masjid ini apa closing speech juga mengenai mana macam aja orang masjid Sigi Toro Mashida Namaki Pakal Namak Avatari Bangladesh Teleriba Manipuri Udimaki Tawkat Manipuri Leriba Namak Namaki Nan Kamera Mushi Wakilda tungamba idea Hodi Baja Adu Hodi Tulen Sing Nashu Tambihiba Tambihiba Bahaya Tadi Wakilda tungamba idea Baja Adu Manipuri Shamanski Chatiki Apunga Anabadi Shuda Pada Punga Punna Tawgadi Tawamu Laika Ashida Manipuri Mirori Mangashuba Tangki
Alpha Shobashidi, closing Edward Hotel, Mashidi Matanga, Canal Lady, short film Mama Lady, she named Jamila, Jamila, Ishan Pola, she didn't listen to everything. Na sining asigi akoi premier gi closing ceremony hai tare siloshan le kanogi ahan session akoi meeting session siloshan jare duga mathang da akoi ani shuba session dana Montreal leiba filmmaker lan tokcham sinha lan gi film ma khoi uchagani madugi film gi matang da asidai khajitang mahaki video clip ongtang thajarake mayam chum tabyo. Hello, my name is Lance Sinha and I'm a filmmaker from Montreal, Quebec. And first off, I would like to extend my gratitude over the fact that Suko is being played at the Manipuri Mirror's 5th anniversary in Dhaka, Bangladesh. Dhaka, Bangladesh has always been a special place, and I've always wanted to go back and visit my family there, and I think it's one of the most beautiful places on earth. Suko is a short experimental drama film that is loosely based around my life. It's like a fictitious version of my life. It's about a man who observes his life from both perspectives through the seat of his consciousness as a kid and as an adult, only to find out that he kind of grapples with the same issues that he did as a kid. And the constant in his life has always been his father, whether he had a good relationship or a bad relationship. That has always been the constant for him. And it kind of showcases his deep struggles with how he navigates through reality, whether it's through faith or through his religious belief or through his academic struggles. I would also like to thank Da Pramod for helping put together this screening and to be able to expose this to our community. And last but not least, Aina Manipuri Mirbu Yamna Takachiri. So this is the short note or short video clip from the LEN. And I just show you one image, the film, the Suko. So, okay, so this is the film. The name of the film is Suko, and director and the screenplay is by the Lance Sinha. Asida mayamna khwaidagi nungaiba haitare sida saruk yari basingi manungda Lance Sinha masamak film sigi actor moina yauri matungda akoi Manipuri Mirror ga shu kya wari sana khaba akoi Oja Ananta Kumar Singh Bangladesh takini mak shu saruk yai aduga loinana Pamel Hamom Pamel se igi di chani pa tombani aduga mathangda mafam sigi actor ama Daniel Karsna China to asigi film sigi matangda ai khalitang kainomaga uchage akoigi banner amaga film asi festival sing hoji kan uli Korea da Japan da Canada da aduga public ti oidri to akoi mitei gi manungda akoi na khar private oina sum yan bagi permission de sum lawjare matang de asigi matang da kaino matang ucharake. Okay, asin is Suko, directed by Lance Sinha. Asida hariba wahai singse ayamba mana koigi lan magi short note ama pira patuga ayamba yaukre maruina masagi biopic haitare angang uri de mana thengarakpa amasung mahaki mapabung mayamna sakhang laba koigi Oja
Thokcham Manihar mayamna Shoni Hai so Kangnaba Mahaki Mapamunga Maga Lenri Bambari Aduga Ngang Ring Siga Larik Lasutam Bada Aduga Hoigi Hata Miram Dam Sida integration of the Awa Tenra Adugi short film short film Haidar Adu film Sigi fully the Akoi privacy gi can only Baduna Komam the Uchabangamdri Aduga trailer Amata Akoi Shum Ucharake. To film si matang da ay tulok pa hajar ga aduga karni matung da riswa da public or ga komu mayam da share taro ke aduga sige o na di film si trailer matang ay asitagi share to jara ke screen share o na YouTube da yaw bani. Protagonist. Protagonist. Shuko, listen me. Give me. Shuko, after school, you have to go to this place. They will take extra class, 1 hour. Okay, Monday to Friday. You going out? You go somewhere? Yeah, I just need to cool off. I'm just gonna go for a little drive or something. I don't know. Now, an antagonist, not always the bad guy, but often the bad guy, is someone who creates conflict for the protagonist that they need to overcome. Protagonist. Protagonist. Shuko, listen me. Give me. Shuko, after school, you have to go to this place. They will take extra class, 1 hour. Okay, Monday to Friday. You going out? You go somewhere? Yeah, I just need to cool off. I'm just gonna go for a little drive or something. I don't know. Now, an antagonist, not always the bad guy, but often the bad guy, is someone who creates conflict for the protagonist that they need to overcome. So mayam sum karang abi batare film asi public ti hoyu mak to mayam da utpaya da mina sum trailer na uchare mathang da kari gumba khoi gi festival sing si ut laba matung da public oina khoi kana to mutum to khoi mayam dum sia to ki manipuri pesi de si da manipur mirror ki pesi da to aroi bo oina ngasi gi thoram masi bu sinlang da saru ya biri ba amasung dhaka da lai ri ba sinau mayam masung thawal masi mapung phan bagi tamu lakpiri ba mayam frame kasu manipuri mirror team gi makai dagi thagat chari ikai khumnajari amasung khuramjari loina na manipuri mirror si akoi mapana leba kangu kharna to borgasu Bangladesh Assam Tripura Manipur gi mayam na saru ya biduna nungsi biduna khoi chahi manga gi khongset si tattana khoi kai hatare amana traga ama sum khoi thoram ke pangthok pangami asigi tamaksu mayam pano pusu aina thagachari aduga loina na khwaidagi maru oibadi akhoi yengbiri ba tabiri ba khoi viewer mayam sini akhoi bu kai hatare like share comment pi biduna
ꯊꯧꯒꯠꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯈꯦꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯟꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯎꯠꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯤꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ 5 10 ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯜ ꯁꯨꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯕꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯁꯤ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯇꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯔꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯇꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯖꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯊꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯛꯎ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯣꯜ